Ke simolla ditaba tsena ka bohashana ba tsona. Barabadi Tshwane, moeli wa molao le lepolesa, ba tjhankaneng ka pelelo ya peto. Lekala la dipalangwang le re le se le nkile dikgato ho lokisa tsela e kgauhileng Motjhotwane. Mosadi o re molekane wa hae o mo phedisa ba dinonyana Mohalesuku. Ditaba ka botlalo. Barabadi Tshwane, moeli wa molao Sekakedi Tshwane le lepolesa Ntsane Ditshwane ba tla hwehla tjhankaneng dilemo tse 10 le tse 15 ho ya ka tatelano ya ho bitswa ha mabitso a bona ka qoso ya peto ya bana ba dilemo di 10 le 14 mokgotlong. Lekgotla la Maseterata la setereke seo le a hlotse moeli dilemo tse kalo a sa itefelle ka peto ya diketsahalo tsa selemo sa 2023 ha lepolesa le ile la nka maipiletso empa boipiletso ba lona ba fetwa ke nako hobane moeli wa lona a diehile ho finyeletsa ditokomane kgotla mme lekgotla la laela sepolesa ho mo qhautsa. Tlala ho ka mohlalefi Kokoropo. Komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC ka ramolao wa yona lebitsong la mookamedi wa dikgetho e re entse e sa tsebe hore na e ngodisa thepa ya yona ya aho jwang hobane ha ho hlake hore na ke lekala lefe le lokelang ho e fallisi ka ha e sale e ngolla mafapha a ikarabellang empa ha ho nko ho tswa lemina ho tloha ka June ya selemo sena. Monghadi Lehlohonolo Suping o re ba se ba hatetse pele haholo ngodisong botjha ka tshebediso ya karete ya boitsebiso nakong ena eo ba ntseng ba ntlafatsa lenane la bona mme ba etsa sena ba le mothating wa hore molao wa tsamaiso ya dikgetho o fetele ka parlamenteng o hapelletse ngodiso ka karete ya boitsebiso fela le hore Basotho bohle ba ka ntle ho naha ba kgethele matlong a boemedi ba Lesotho Matjhabeng. O buile tsena a araba ditaba tsa Advocate Lekgetho Rakuane ya neng a batla tlhakisetso hore na e hakae ho ngodisa le ho fumana tokomane ya setsha seo ngodiso botjha empa ho se molao hara tse ding tulong ya komiti ya molao le IEC moo e neng e fana ka tlaleho ya tshebediso ditjhelete tsa kotara ya pele le ya bobedi ka la pele la beke ena. Tlaleho ka Serame Tau. Letona lekaleng la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le re di-engineer tsa lekala la habo lona di se di behile boemo leihlo ho etsa dihlahlobo tse kekeletsang hore na tsela e kgauhileng dipakeng tsa Quting le Qatjhasneke Motjhotwane e tla ja bokae mme ho tloha ka la pele la beke ena ho se ho qalelletswe ho batla dikhamphani tse tla iketela ho e lokisa hanghang. Neo Matjato Motiane o re borokgo bo ka mohileng ka lebaka la dipula tse matla mmileng wa A4 mantsibeng a la bosupa la beke e fetileng bo emisitse maeto motsamao le kgwebo dipakeng tsa ditereke tseo tse pedi. Le ha ho le jwalo o re lekala la habo le malala a laotswe ho boemo bofe kapa bofe bo ka susumetswang ke dipula tse ntseng di tsholoha naha ka bophara e ka ba ho senyeha ha marokgo dikhwalebote kapa ditsela ka botsona. Tlaleho ka Diteboho Hlakane. Mookamedi wa setsi sa baboloki le bahlahlobi ba dibuka Mokgeseng Mofolo o re setsi se kene leetong le matla la ho bona hore bohle ba ipitsang bahlahlobi ba dibuka le baboloki ba tsona empa e se bona ba tshwarwa le ho behwa ka pela makgotla a boahlodi mme o bile tsena letsatsing la ho tshwaya letsatsi la matjhaba la bahlahlobi le baboloki ba dibuka. O re batla phethela ke teko ena mafelong a beke ka ho hlomamisa lekgotlana la tsamaiso ya setsi le ho tshwara dithupelo e le ho akofisa tsebo le bohlokwa ba ho boloka le ho hlahloba dibuka e tswa ba tshepetswe ho bona hore mosebetsi wa mmuso ha ona maphemphe a letho botlaleheng ba ditjhelete tsa setjhaba. Tlaleho ka Serame Tau. O mametse phera ya Phutsalatso Afrika, Phutsalatso ya Modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba. Moafrika FM ya Mauba ya Maubane ya kajeno ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Komiti ya molao parlamenteng ya Lesotho e re ho bonahala komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e sena jelo ka mora hore e hlalose ha e sebedisitse dimilione tse 13 tsa maloti ho dimilione tse 60 tsa maloti tilong ya yona le komiti ka la pele la beke ena e leng tjhelete eo e abetsweng. IEC e re tjhelete e diehile ho fihla ho yona ho tswa mmusong le molao wa theko le thekiso ya thepa o dikgoqetsane dingata haholo
kotareng e hlahlamang ho tla bonahala ho qoba lerole. Mekgwa ya komisi ya ho bokeletsa tjhelete ke ho rekisa dithendara, ditswela tsa tjhelete e polokelong ya IEC le ho ngodisa party selemong sena sa ditjhelete. Tlaleho ka Serame Tau. Molomo wa lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang Lesotho o re mmuso wa Eswatini ka komiti ya naha eo ya bosebetsi o tla ithuta le ho okga matla tabeng ya bosebeletsi ba lekala la habo leetong la matsatsi a mabedi ho tloha ka lapeng la beke ena. Ndumeleng Tshekge o re mmuso wa naha eo o etetse Lesotho ho tla ithuta haholwanyane ka tsamaiso le mesebetsi ya lefapha la ditsela leo Eswatini e batlang ho le theha. O re baeti ba paka boinahano ba mmuso wa Lesotho ka lekala leo le lefapha la ditsela leo ba reng ba bonela hole hore le o tswileng matsoho molemong wa baahi ba naha ena. Tlaleho ka Diteboho Hlakane. O se o ka lefella ditshebeletso tsa Afrika FM ka smartphone o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ya haho letho 665 le ha e se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Mosadi wa Ketane ha Mothibi Mogalesuku o re molekane wa hae eo banang le dilemo tse 4 ba se ba sa phele mmoho o mo phedisa ba dinonyana ka ho dula a molelekisa ho mo kgakgatha le ho mo tshepisa ho mo tshwatla hloho ha kopana le yena. Magele Bohile Manosa o re o mathile mareneng le mapoleseng ho batla thuso ka monna enwa empa o hlotswe hobane sepolesa sa Semonkong se re a ipatlele nomoro tsa mohala tsa monna eo ka ha a sa itlaleha ho sona ka Labohlano le fetileng hane a laetswe jwalo ka mora ho motlaleha ho sona. Ho feta mona Magele Bohile o re monna wa hae o tshosa bana ba bona ka hore o tla ba batlela sepolesa se ba tshware hobane ba hana ho mo sala morao ba yo dula le yena mme le bana ba se ba le tsietsing. Tlaleho ka Teboho Letsiye. Lelapa la Pheko le Qwading Maseru le re moqhobi wa koloi ya lona le bohang Mohala Thole wa Mapoteng ha Mokgatjhane Beria e sale a ya mosebetsing ka yona ka Labobedi la beke e fetileng ha le tsebe moo a teng mme le tsietsing ka ha a sa rabe mohala ha neng o sa fumanehe ho rialo Mampona Pheko. Pheko o re koloi ke Honda Fit e putswa ya moetso o motjha ya nomoro plata ya C ha ho letho go bontaro BCH mme e etsa mosebetsi wa cash ride e tsamayang dipakeng tsa Masego le Maputswe. O re moqhobi o qetetswe ho bonwa marangrang ka Moqebelo hane a tshwerwe ha le jone empa ha o phalelwa teng a se ke a fumanwa. Tlaleho ka Mmakera Betsuntsholo. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba Afrika FM diterekeng. Banna ba bahlano ba Sebidia ha Makgorwana Beria ba itlalehile sepoleseng sa Mapoteng ka pelelo ya peto ya ngwana ya dilemo di dipakeng tsa 12 le 14 dibekeng tsa ho feta ka lapeng la beke ena. Mokgethwa wa puso ya dibaka tikolohong eo Monghadi Thabe Mokotsolane o re ho utlwahala ha banna bana ba ne ba le bangata ho feta palo e biseditsweng sepoleseng ebile ho hlahella hore ba ne ba fetolana ka ngwanana eo. Tlaleho ka Matlaletsa Tswedipe. Phangwa le Hlomela ya dilemo di 37 le tera ikgutlang wa tse 38 ba Mohadinyane Taung ba qoswa ka ho otla le ho hlaba e mong motlatsi mohapi ka thipa ka sepheo sa ho montsha dikotsi tse mpe diketsahalong tsa la 6 January selemong sa 2024 lekgotleng la Maseterata la Mohalesuku ka lapeng la beke ena. Qoso kgahlanong le moqosi wa bobedi e hutswe ka mora hore a buisane le molli ka ntle ho lekgotla a mo lefa dikete tse 5 tsa maloti ha moqosuwa wa pele a tla itlaleha kgotla ka la 2 Desember monongwaha. Hona lekgotleng leo Hlalela Mokotjo ya dilemo di 24 wa Maqhena o theohetse ka banneng ka mora ho sitwa ho itefella sekete sa maloti qosong ya teko ya peto ya mosadi ka ho mohlobodisa sholo eo a neng a itlamme ka yona. Mosadi o ne a phuthile monna eo hobane ho se moo a dulang o tla boela itlaleha kgotla ka la 24 kgweding ena. Nyewe ilo shebelwa letsatsi. Tlaleho ka Tlaleng Mokole. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Mamamedi ditaba tsena di fella mona ke di phethela ka bohashana ba tsona.
bara ba ditshwane moeli wa molao le lepolesa ba tjhankaneng ka pelelo ya peto. Lekala la dipalangwang le ge le se le nkile dikgato ho lokisa tsela e gauhileng motshotwane. Mosadi o re molekane wa hae o mo phedisa ba dinonyana Mohalesuku. Memento homo sic transitit gloria mundi exsultate Deo. Hai phaphathwe. metsotso e 13 pele ho hora ya bobedi re kena moqapollong wa ditaba moo re tlang ho di qoqa le beng ba tsona. Mme ka jeno ke la pele bekeng kgwedi ke ya Novembera e hlola matsatsi a 10 selemo sa 2023. Re ka jeno re fumana hore mamedi ke letsatsi la matjhaba la bahlahlobi le baboloki ba dibuka. Mme re tla re bua le motlatsi wa mookamedi wa setsi sa baboloki le bahlahlobi ba dibuka ke Monghadi Mofoka Mofihle. Re tla re bua le yena ka taba eno ho utlwa hore na e le setsi ba ihlophile jwang selemong sena jwalo ka ha lefatshe le tshwaya matjhaba a tshwaya letsatsi la bahlahlobi le baboloki ba dibuka. Empa pele ho moo re tla re buisana le mofuputsi wa rona wa ditaba ka mane ka Beria Monghadi Matlaletsa Tswedipe. Re tlo utlwa taba ya banna ba bahlano ba sebiti ya Hammakgorwana ba itlalehileng sepoleseng sa Mapoteng ka jeno ka pelelo ya peto ya ngwana ya dilemo di pakeng tsa 12 le 14 dibekeng tsa ho feta. Jwale re tlo utlwa tsa morao haeba o sana le tsona hore na pheletso ya banna bao ba itlalehileng sepoleseng ka jeno e be ke efe. Re tla boela re bua le mme Makutlwisiso Williams ka mane ka Quting le rena mofuputsi wa ditaba wa Phutsalaso ena a tlo re fa tsentseng di etsahala moo a leng hona teng o itse o ditshebeletsong tsa bophelo. Jwale o tla re fa hore na tse ba kopaneng le tsona mono e be ke dife tse sa jeseng ditheohelang le ha ba tjha o qetelletse a fumane thuso o tla tshwana mamedi ha re bua le yena kwano. Metsotso e 11 pele ho hora ya bobedi. Mamedi ntumelle ho le jole ke potele ke nke papatso ha ke lata Ntate Matlaletsa Tswedipe a tlo re fa ka mane ka Beria go tlo go gana di ntse di tsamaya jwang.
ke tswa le mona fela ke a khutla ke phutsalatso e thusang setjhaba ka mekgosi e kgabemela ba boholong le ho etsana ka natjhore ditabeng tsa puso ka lentswe la Modimo. He monna mashoto ha ke mona le kgale ke bile ho re ke lona ese mona bole ke o etsalang go ka tsona go tshana go ngwanaka a ko bone kgobo ya ngwana nona e hodile ka kang e be o rwetse ka eng ke etelleng mamela o bapala le Africa FM tshaba jalo he Mokwena sena ke sona fela sealemoya se sebeletsang ho ya ntate ha o kutle ntlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ke utlwa hantle ka ipapitsitse le lentswe ka nako tsohle wena ya ntate nna ntse ke utlwa tshaba jalo he di diterekeng tsohle tsa Lesotho metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwebo kereke sekolo moga kapa boitshukudu ba hao jwale ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle Africa FM sealemoya sa setjhaba ka setjhaba. Mamedi metsotso e robong pele ho hora ya bobedi ke se ke na le yena ntate Matlaletsa Tsodipe ka mane ka beri ya he a tlo re fa tsa ka mane ka Mapoteng Mokwena Mokwena ho ya jwang wa ka pula ingata ntate ya thabe ya ntate ya thabe Mokwena ha ke tsebe haeba o sona le zamorao mabapi le bana ba bahlano ba itlalehileng sepoleseng sa Mapoteng hore na ebe ke dife wa tseba Mokwena ha o soka ra fumana letho ba le mohala wa mokgatlo wa puso ya dibaka mohala wa ya o fumane jwale ha ke tsebe na ke taba ya marangrang kapo ke taba ya go hloka leshara wona Mokwena ya ntate empa taba e teng ke hore banna ba bahlano ba itlalehile sepoleseng sa Mapoteng kajeno ka pelaelo ya ho beta ngwana ya dipakeng tsa 12 le 14 ba entse taba ena ngwaneno a tauwe se pelaelo ke ya hore ha ba bahlano fela palo ya bona e feta mono ditaba dire ba ne ba fetolana ka ena wena Mokwena ya ntate ba fetolana ka ena ho ebileng itse ngwaneno ha sa batla ho tsamaya ya ba hana ka tiba ya hao ya ntate jwale se iketsang ke tsa hore e ka ngwanenwa o ile a hlokomela nakong a isiweng ngakeng empa le tse ding dire bona beng ba ketso ba ne se ntse ba bua ka gare ho motse goba e ka re le bona ba ne ba bojile ba nwele haholo ba re isile ka moga hora ya 12 motshehare e se le nako ya dijo mme di a hlabosa tse jwang ya ntate ditaba tse etsahetseng dibekeng tsa ho feta sebiti ya magogwang tlaleho e re ba ne ba mo betela hokae tlala le supa ha o wa ho bua mothamahaneng jwale ha o utlwahale hore na ho etsahetse hona moo mothamane kapo ene se le ha ua hae na ya ntate ya Mokwena jwale nna ya hlaka hore na banneng ba fetang bohlano na mohlomong hona le eo e neng e le motjhaufa wa hae ha ho hlake hobane e ka re ngwanenwa e hlile ke motho ya tsebahalang ka hore o rata ho tshwara fatshe haholo Mokwena jwale ka re bana ba nkile monyatla ka taba eno ba re jwalo ka ha le hore ngwana o rata ho tshwara fatshe ko re immenyameng ho tshwara fatshe hala ke o etsa jwang Mokwena Mokwena e ka be a bua Mokwena e se ba re le bona batho ba re re mobamedi go a tla utlwisise gona ke tswang eno e jalo e hlile ngwane ba se o utlwala e ka re le yena o na re thapina ka matla a magolo batho wa e utlwa ya ntate jwale itse ha utlwa ha sa bona ga ke tlameha go ya hae
ba hana o fihlelletse ba mo nkela katiba ya hae ba hana ka yona ya ntate wa utlwa e hlakile bana mokwena hele ngwana eo ya dilemo di dipakeng tsa 12 le 14 wow hele ntate ba re sile wa re tapi hele ya ntate mosotho o tla tseba go dilemong tse kalo wena mokwena ka nnete taba eno ke tswa ka bo yona ya ntate gobane ka nnete dilemo tseno ka nnete mokwena momamedi o tla utlwa hantle go sa tsotele gore na ne ba dumellane go sa tsotelela gone ba dumellane ka patšha gape ba nka monyetla ka go ngwanena bane o nwele hele fela le banna ba ne ba nwele le bona karolo ye nngwe ya bona e ne e nwele go ya ka polelo ya mokgatlo wa puso ya dibaka ba bang ba ne ntse ba le gantle ya ntate ba ka nnete tlotlo le wele mokgwabane ka nnete di tlamea gore di gangwa di sa tlangwa ka leno gantši bale sena seo se ba se etsa se tla ba beya ka godimo ya ntate nna ngwanana yo jalo ka ga gore ke motho ya tsebagalang o ntse a dula le batswadi ba gae wa tseba wena mokwena nkebe ka re gobane ka nnete a ka baka botsa mokhansela ka ditaba tseo di le ka phiringololwa ke taba eno empa go na le batho ba bagolo ba dulang le bona ya ntate ya bona mokwena hele Watsa mokwena o re file mme re dumela gore mokgatlo wa puso dibaka o tla fumaneha ha mamorao ho re fa gore na pheletso ya bona sepoleseng mono e bile efe re tla utlwa mokwena ha ntse le tsamaya letsatsi le re tla utlwa gona e be na pheletso ya bona go etsala ka gobane mokgatlo wa puso wa dibaka o ebile o itse ehlile ya nahlile a le ka sehlong a hlaelela go bano ba bitseng sebello tša go mohlomong mano ba ka nna ba montsha ya ntate ya mokwena hele ke o taba sebiti ya ha makgogwana ke a leboga mokwena ntate mamedi maafrika metsotso e meraro pele ho hora ya bobedi ngwanana enwa ya dilemo di dipakeng tsa 12 le 14 ntate tse dipe mo hlalosa hore e hlile o tlalehwa hore wa re thapina o thu wa re thapina o tshwara fatshe mamedi re ha o le jalo re ke bone ka nqena motho ya bitswang Thabelang Nyabela kapa mang le mang ya ka mo tsebang a letsetse ka lehakweng la ditaba la mo Africa FM kapa a itlalehe ho lona hang dinomoro tsa lehakwe la ditaba ke 22 32 64 ha ho letho kapa tsa 27 64 ha ho letho nngwe. Thabelang Nyabela kapa mang le mang fela ya ka mo tsebang hle a letse ka mane ka lehakweng la ditaba la mo Africa FM hang ha molaetsa ona o fihla ditsebeng tsa motho ya jwalo. Mamedi re ha o le tjena re ke bone fela gona ke na le bo mang ka jeno ka mona ka MRTV marangrang a MRTV ka mona ha re kganela ho ya ho renya bobedi re ke bone no mphumelelo tsatsi o re mametse le khubetswana mapitso kwaisa o mokgotlong ho so le monate ka mane ka mokgotlong ba se ba re mamela ka nqena le ka ngane Smartman Mojakisane o qwading ke tsholo Mojakisane jwale o ipitsa Smartman o ka mane ka qwading Dikopo Mohlabana o mametse a le qalabane mafeteng Steven o mametse le ho shebella a le Lady Brand Harapula na pula ena e ngata haholo na mamedi bana ba bitswa sa baleheng hantle ka nnete ngotsweng ka tsela e thata ke tla tlola fela ba jwale ha ke tsebe ho bala Margaret Khula o ntse re jele ka tsebe a le Pretoria Moreleta Lebohang Ntaopane le yena o ntse mametse le ho boha MRTV Anna Hleleswa o mametse a le dinako tsenga Mabolebadi Mkang o re madume ke o shebile ke le Johannesburg Balfour Park Mokwena Stando Phengo o mametse a le ka le ribe ganyane ke mme Malegama Maqwaelane
Mankesi Mokone o mametse le Tajane Mafeteng, Tlhabollo di Dikometsi o mametse a le Dithabaneng, Nthuseng Elizabeth Nketle o mametse a le East London, Sesedi Mafika o mametse le ho shebella a le Thababosiu Boqate ha Majara Mogorong wa Kgotla. Le wena Lina Bakalang Kgetjhane ra o bona, moradi wa Basia Tsholele o mametse a le Tsikwane ke le ribe. Re lebohile Ramaidi ra o bona le wena Monare Mosweu, Mama Chaile Photo, Dikeledi wa Mofokeng Nai ka Kwalabata, Tumi Mosala, Lenonza mametse re ke bone Bokang Junior o Dithabaneng, Malebu Etlet Matsuso, Nthabiseng Molongwana, Mpadi Mpeshwane, Kadimo Sekgohola o Mafeteng Motsamotjha Paballong, Mabohlokwa Kgohlapensiki o KwaZulu-Natal. Mamedi ha o sheba nako hodima hloho ga ke ya bobedi ke tswa le dipapatsong mona fela ha ke khutla ke tla khutla ke se ke na le ntate Mofihli mona re tlo bua ka letsatsi lena la matjhaba la baboloki le bahlahlobi ba dibuka ke tswa le mona Mamedi ke a khutla. Ke mejolo ya ngaka mo senje le beretso ke tla utlwa jwang le buela ho nka nako e le nngwe ngwagwa a go mpolella ona ho etsala eng mo please morena ne rilo a rule tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke bilu go ba tse kantse batse EcoCash ena le mokgwa o sireletsehileng wa ho boloka tšhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme dintho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle yeo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account. EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala. Sasai Connect Financial Services, simplified payments every day, everywhere. Dihwai ke nako ya ho phethola lekote ra sehla ka lwetse e thwasitse ha re ntseng mehuma re ya masimong na thepa ya hao ya temo e na le bothata dikara tsa hao di mafume kapa di robehile kapa di nyamelletse moo ho sa tsebeng re ka o thusa ho fumana tse ntjha bakeng sa mehuma ya hao. Taba eo e bonolo re letsetse nomorong ya 64 ha ona letho ha ona letho ha ona letho ha ona letho tshelela ha hona letho re nelehetse sa hao re fumaneha ka dinako tsohle maseru le mokgotlong le lona ba dibaka tse ding ha re se morao. Mo Africa FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tshore ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo. Mo Africa FM nkokonono ya khaso Mo Africa FM ke phutsalatso e thusang setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tshore ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo. He monna mashoto ha ke mona le khane ke bile ho re ke lona e se mona bole o etsa la ba tsona mo jana go ngwana ka a go bone khobo ya ngwana nona e hudi ya ka ka e be o gotse ka eng ke ketelleng e mamela o bapatsa le mo Africa FM sena je sona fela se le mo ya se sebeletsa mo akofisa merero ya naga tlafatso ro matlafatsa puso entle ya setšhaba ka setšhaba ka le ba bizitse le lentswe la modimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile ina le boebedi diterekeng tsohle tsa Lesotho metse le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwebo kereke sekolo moga kapa boitshukudi ba hao wena ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle mo Africa FM seyalemoya sa setšhaba ka setšhaba. Afrika metsotso e mene ka mora hora ya bobedi re khutla jwalo phutselatso ntsela ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM ka
mona mohaleng ke se ke na le ntate Mofoka Mofihli ke motlatsi wa mokamedi wa setsi sa baboloki le bahlahlobi ba dibuka. Jwale re tlo buisana le yena tabeng eno ya hore he ka jano ke letsatsi ka jano re tshwa letsatsi la matjhaba la bahlahlobi le baboloki ba dibuka. Ntate Mofihli mma khotso ntate ra o amohela phutseletsong ya Maafrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno. ke a leboha Ya ntate. Ya ntate. Jwalo ka re se re utlwa ntate hore ka jeno matjhaba a tshwaya letsatsi la bahlahlobi le baboloki ba dibuka. Letsatsi le matjhaba a qadile neng ho le keteka? ke matsele nakonyana a tseba ba etsa ba ho ketekwa letsatsi lena la di-accountant la ha ke ka hopola hantle hore na le qadile neng fela e se e hlile le dilemo tse ngata haholo mo e leng hore ka letsatsi lena la leshome la Pudungwana re le bahlahlobi le baboloki ba dibuka re tshwaya tsatsi lena le letsatsi la rona ka nnete. Ya ntate. Lesotho lona le qadile neng ho kenella? Mokgatlo ona wa rona wa Lesotho kapo ke tla se sena sa rona sa Lesotho Institute of Accountants. Ya ntate. Se qadile ho ba teng ka selemo sa 1977. E etswa ka sehlomatiso sa molao wa lemosona seno wa baboloki ba dibuka e bitswa Accountants Act 1977. Ya ntate. Ke dife dintho tse etsuwang ka letsatsi le la ho tshwaya e le lona le kgethilweng e le la ho keteka bahlahlobi le baboloki ba dibuka? Tsatsing lena la kajeno la leshome. Kajeno re fela kajeno. Ya ntate. Re kopile motho e mong le e mong e leng setho sa setsi sena ka dikanta tsohle hore ba iponahatse ba apere mebala le diaparo tse re nang le tsona re le mokgatlo ona wa kapa sena sa baboloki ba dibuka. Mme tsatsi lena re kopile le hore marangrang a bona ba ke utlwa ka ha ke hlake hantle mme ka mo kapa ntse ke tswa hantle ka o ntso hlakile hantle ntate. Ya ntate. Re kopile hore ba nke difoto ditshwantsho ba di beha ba di ditshwantsho ya ntate. ba di beha marangrang mme ba bontshe keteko ya letsatsi lena nana jwalo. Ya ntate. Na ho na le mokete o tla ba teng kapa e tla ba ka jeno fela ka ho keteka ka ho nka ditshwantsho mohlomong ditshwantsho tse tsamayang fela ho di beha marangrang? Hantle beke ena re nkile qeto ya hore re tlo nka beke ena ntse re keteka. Ya ntate. Ka letsatsi la bone e leng ka la 13 re tla be re qala re etsa kwetliso e ntse le karolo ya keteko ya phaketse bana ka Sesotho ke tla be ba fela re bitsa sustainability reporting e leng mokgwa wa ho fana ka rapoto ka tlaleho e bontshang hona kgwebo e nngwe le e nngwe hore e nenne e be le botswella pele e hlalosa hona e re beha jwang hore ke sustainability reporting standard. La bohlano komiti ena ya tsamaiso e kgolo e leng boto ya setsi e tla be e hlomathiswa mane Lehakwe ka moketehadi o tle ba itirekile haholo re na le bahlomphehi mme re beua mono re hlahiswa ke a tshepa hore Moafrika e tla be e le teng bona ketsahalo eno e le keteko e bontshang hore re le di-accountants re teng ka hara naha ka mona le rona ka nnete re na le kabelo pusong ena setjhaba ka setjhaba. Ya ntate. Leetong lena ntate la mosebetsi ona wa ho hlahloba le dibuka ke dife tseo mokgatlo setsi kapa mokgatlo se di fihletseng
kapa se ithutileng tsona ka nako e ka hara tshebetso ya sona? Okay mme ha ba re tla hopola re na le dikolo tse phahameng ka hara naha ka mona, mme tse ding tsa tsona di kwetlisa hore batho ba boloki ba dibuka. Setsi sena sa rona hobane mosebetsi wa sona ke hore e laole motho e mong le e mong a bolokang dibuka tsa ditjhelete le a dihlahloba. Mme katleho eo e kgolo ke hore re kgonne hore boithuto kapa ha ke tsebe hona ka Sesotho ke eng, ke tla ka lenane thuto la rona le fihlele maemo a matjhaba. Ka hore ha o nka motho a keneng sekolo mona Lesotho mona, o mo beha le motho a keneng sekolo hohle lefatsheng, ditsebo tsa rona di maemong a ya bobedi e re kgonneng ho e fumana ke hore ka hara sehlomathiso sa molao wa rona hona jwale ona o qetanya sa 10 sa molao wa motheo, re kgonne hore re fumane mohlahlodi e moholo wa mmuso ka hara molao ka ho beuwe ka mokgwa o hlakileng hore e tlamehile ke setho sa mokgatlo. Katleho e kgolo haholo, mme ntse re sebetsa ka matla hore le moboloki e moholo e leng accountant general, moboloki e moholo wa mmuso, yena a tla kene boemong boo, hobane ka molao ona o ntso le teng wa Accountant Act 1977 ore motho e mong le e mong a reng ke moboloki wa dibuka o tlamehile ebe o laolwa mane setsing sena sa baboloki ba dibuka e leng jwale motho e tlamehileng hore a kene e be mohlahlodi wa dibuka kapa e be moboloki wa dibuka ka tshwanelo e tlamehile hore e be ke setho moo. Mme katleho ena ke buileng ka yona ya mohlahlodi ke katleho e kgolo haholo e nkareng ke yona e haufinyana. Fela ha re ka ya morao di ngata haholo, ke kopa hore ke betse ntse yandade. Mme ka nako tse ding ho fumaneha hore ho ka hlaha batho mona ba ipitse bahlahlobi ba dibuka le baboloki ba tsona empa e se bona. Batho bao ba jwalo bona setsi se sa lia se sebetsa bang ka bona. Nna wa ka ke tlo fa nomoro pele re qeta mona. Motho e mong le e mong a ipitsang mohlahlodi wa dibuka kapa moboloki wa dibuka a sena tumelo ya ho etsa jwalo go tloha mona lia o ntse etsa tlolo ya molao. Re na le kgaolo ya 23 e hlakisitseng hore motho a ntse etsa jwalo o ntse etsa tlolo ya molao. Mme re le ra ithuta re le sitse hore taba ena ke taba e leng hore e ama setjhaba hampe. Mme ga gola dieta ha kopana le seponesa sa Lesotho, mme ra saena tumellano ke maqalo a le mosona sena. Ha ba re fihla re dumellana hore bohle ba ntseng ba tlola molao ona re tlo sebetsa le bona ka seponesa, mme ehlile ba tla fumana kahlolo ba be ba qoswe be ba nke ditho tsa rona be ba mantse ba etsa ntho tse sa nepahalang. Bona le bona re na le mekgwa ya hore ra ba kgalemela ka mokgwa wa disciplinary. Mme disciplinary mono ho na le haeba ho ka ho fumana la hore e na le tlolo ya molao e nngwe e fetang melawana ya rona, le yena re tla nehelana ka yena seponeseng a qoswe, mme a tla ya ka mane ka ntse a hlahe ka pela makgotla a boahlodi ka pela makgotla. ya ntate kana di ntate Mofihli ha ke tsebe ha ba utlwa ka hona le mo setseng teng ntate ha re ha ba ho phethela. Ke kopa hore fela ke hlalose ntho e nngwe hore ha
o batla go ba moboloki wa dibuka a phethahetseng a sebetsang ka molao ka hara naha ka moo re tlo kopa gore wa tamele setsi sena ofisi ya teng e fumaneha monana tseleng e ya motho ke Apane Maseru kgoneng mono tla bona re beile boto e kgolo e ngotseng Lesotho Institute of Accountants ke ntlo ya lejwe hantle kgoneng ya Mpilo le Margaret Road ntate ya bobedi ke tlo kopa gore ha o na le menyenyetsi ya gore go na le batho be bang ba ntse ba practice kapa ba ntse ba etsa dibuka ka ntle ho molao se tlo kopa o lebetse nomoro e ke 22 tharo nngwe 2 nngwe nngwe 5 ntate ke go tlo kopa gore ba letse ba fana ka menyenyetsi eno ntate bakeng sa ba fumana motho a ntseng a ithehella ka hore yena ke mohlahlobi wa dibuka le moboloki wa tsona fela ho se jwalo ntate mme ha ke letsetsa nomoro eo a tla re fe mabitso a motho eno re tla tshireletsa lebitso la hae hobane re na le policy kapa tataiso e reng re tlamehile hore motho a re file monyenyetsi re mo tshireletse ntate mme re tla sebetsa taba eno nono ka ho tswelela ntate re mo fihli ke a utlwa hore tse kgolo haholo di tla ba mafelong a beke ka la bohlano jwale ha ho ketekwa ho bile ho hlomamiswa lekgotlana la tsamaiso ya setsi sena ntate mme ka nnete re tlo kopa hore le bohle Basotho ba nang le boithatelo ba hore ba ka tla ba tlo bona ha ba boloki le bahlahlobi ba dibuka ba itirekile ba bua ditaba tsa bona ka nnete ho le monate ba ka tla tikete ba ka nomoro nyane ke fanang ka yona ya pedi re tla kopa hore ba ka ba letse ba fumane hore na tikete tla ba bokae ntate e le gore motho e mong le e mong o amohelehile ha fela a rekile tikete motho e mong le mong o amohelehile ha fela a rekile tikete ntate ha re kgethe buka pele ntate mme mokete ona o itse ke wa bosiu ke wa bosiu ke dijo tsa bosiu wa dijo tsa bosiu ntate o ka pheta nomoro eo fela ntate pele re arohana ke 22 tharo nngwe 2 nngwe nngwe 5 ntate Tata Mofihli re lebile nako ya hao haholo ntate ya ho buisana le rona ka ditaba tsena tse molemo ha kana kwano phutsela tsong ka jeno ka nnete ke a ileboha mme ka nnete ke leboha le bamamedi ba Maafrika FM le bokamedi ba Maafrika FM ga leboha ntate ke a leboha na bona he mamedi Maafrika yeo he ke motlatsi wa mokamedi wa setsi sa baboloki le bahlahlobi ba dibuka na ke ntate yana ke ntate Mofoka Mofihli o tlatsitse ntate Mogetseng Mofolo mme o di beile ka tsela yona eo he mamedi Maafrika jwalo ka ha ka jeno e le letsatsi la matjhaba la ho tshwaya ke letsatsi la ho tshwaya bahlahlobi ba dibuka re ke lebe hantle ntse ke utlwa hore le nrarahanya leleme ke letsatsi la ho tshwaya letsatsi la matjhaba la bahlahlobi ba dibuka bahlahlobi le baboloki ba dibuka mamedi ha o le jalo he metsotso 18 ka mora hora ya bobedi ke late nkgono Mmasadam ka mane ka Quting ke mme Makutlisiso Williams a tlo re fa he hore na mo waneng wa le hona teng ho etsahetse dife le hore na ebe o fumane thuso kapa ho etsala jwang o letseditse ka mane ka le ha kwena ditaba ho utlwala hore mo ileng ha fumana thuso jwale re tlo utlwa hore na bothata bo hokae mo disebeletsong tsa bophelo e le 18 metsotso ka mora hora ya bobedi Ntate Mofolo o re ke fumana hantle ka matsieng ka mona phutsalatso e bile ke hona mofuputsi wa phutsalatso taba dingata ka ngrena kgotsa nkgono go ya jwana nkgono Masadam ha mona ke ngwane se ya jang ha e ka nete re aya ya hle ya nkgono boya mama ditaba ke bofe mo le nteng hona jwale ha jwale ke na mme wa ka ka mora go ke tshware
goba ke ne ke bua gore e mong le mong a nkutlwe go tlhe ga ke ba tsebe ke bua ke ntse ke le gama ka go sepetlele mo koloi di a fitlha ga di re tsamaya re le ba mono go ntsha monna e mongwe a ke ka lesonomo ena monene ke rile weno go tsamaile ke a tsebang mmeno hantle ka kotlong ya re ntse samente mme o na teng wa ke ena mona ene motsetse ha iso maselo ke lo fitlhe a bona boema bona go le tswala nne ma le tlatlakene le fodile mme a ka kgona go a ke nngwe samente segopiseng ka ofela ke le potso ke le ka botsa gona o sa patwa solo ka se a soteke ka mogao o tshwe ya ngaka tsa masapo tsa di a tseba ka ne ke tloa ka mola ka tsibli ge utlwane hantle di bona ba ntse ba tsoa fela a thuto le bagale a ka lekane ke ba a ke tsela mosotho teng ke bagale a mpe hana mokudi ena o no mo isitse ke yana wa gore re bala ditaba tsa hae mona gore o na le bokwa ba masapo jale o ile a gojwa ke mooki sepetlele mono a sa ntse na le bokwa ba masapo go jalo ngwana mme fela ga o bona ba batla go e pata yena go jwe mona ba nketsa gore sapo ga le sena moko o phofutse ba ke ba mpontsha e ba ke ba bona gore a re phofu ga o sana masapo mo ka nnete ke tswa iteba ngwana mme ka nnete go setse thagollo lona jole go itse ke tsedi bukana eo ya hae go sasa ba tla ba sheba gona go etselang ke se ko ene ena mohlankana ya itseng o mo tseba ka go tlogela ntse matshelo go tswa mo ka nnete le ba sa ka bona gona ba ya jwang ba na le go fumana dithuso jwalo jwalo go fitlheletsa a nkwa isa matshelo mona ma yo tlola so go pesena ngwana mme le nna ke go tsebetsa gona go tsebetsa ka la ke ndikele fela e go tsebetsa fela o kgone gore ba ga lesapo le etsang ga ke utlwa phofu mona le lesapo le mmoko o tumoto ha na le bokwa bo masapo e le le bana jole moko o se o melletse ke se le phofu ne a ka nna robe ke re go tlile a ka nna robe a hetja utlwa empa o tlile hae a sa robe a utlile mona bona a tshweretse fuba le ena man mateng ba so ene ke tsego difuba le gore hae ba sentse ba tseba gore hae ba sentse ba tseba gore motho a le bokwa ba masapo hae hana mmoko ke phofu ne ba lokela ebe ba mo tshwere ka tsela e bolokeileng gore a tla se ka robeya ba tsho jwalo ba rena sentse bo tsho rantse ke empa yena molomo wa yo ha ke a tsa go hantle e ke le go le tsole ha ke motho na ga go fola jwale samente ye ya tlo e kenya e tlo kopanya lesapo le o jwang le sena moko ba re ka ne ke magata masapo di a tseba di tlo kopanya ke re na o ka tlo phama o ka tlo bua ka ra pheta ka uzi ka tu ba hela so ta bona wena o tlo ba pashasha re tla bona nne re tla bona go ke ke bona na taba ntsamai yang go pula yana yana go le yena e nana ha ka bophara go le nana e nna ntsa kana kwa bona bia ba tsa mango go tsane ntse ke khubule ba bona ke la kama tsela o ba wantsa na mango go tsane ke eng go ha ntse o lo bona nne ke ne buile a ba ntse ka ba nomoro nyaka ya tshelela nne nngwe hlano go bontshao yang go ke hantle he ngwane re a leboga ka mo ka qothing go no masadam a ikela ngwana nne gono apana he mamedi metsotso e 20 le metso e meraro ka moga hora ya bobedi ka mo ka go magangang re boetse re bona mosala KB katiba ntate mofolo re thabile ga itsedi ya masilonyane mabaka phafudi lihle magele ntswa ke mahoana Generale Maneshe Mende Monyane tsietsi ntshwane Masupa Madiane Manama Sengwatsi Mphoza Bontsho Lizzy Bokang Mojakisane Hlomi Tloutle Jemina Mia Sekalaka Khafo Monaheng Mamedu ka kena he ba babedi ba ga go fela ba ka tsebang hwatla ka bokhutswanyane ha re phethela ge ke go utlwa rena taba tsa ka jone he di utlwile jwang ha re qala moqapolo mona re buile le mofuputsi wa ditaba ka mane ka beria ntate matlaletsa tsodipe a re fa tsa ka mane ka lekgotleng la Mapoteng sepoleseng Mapoteng batho ka sepoleseng Mapoteng banna ba bahlano ba itlalehile teng ka pelelo ya petwa ya ngwanana mme o tlhalose ditaba tsa he ka tsela ya utlwileng ha ba salonzo mametse mona he mamedi jole re buile le ntate mofihli ka taba tsa bahlahlobi le baboloki ba dibuka jolo ka haile letsatsi la go tshwaya ditaba tseo he ka jeno ga bua le nkgono Masadam e re ke utlwe ka hena khotso mo mamedi dumela
Ini soal apa yang ada no? Ya ntate. Nna ya ga le. Na ida uku wa ne. Ntate ga le bona o hlakile ntate. Ke nna ke uku. Ya ntate. Ke matela ka ona ka kora ga mo ntse bua ntate matsale. Ha se banna bana bua ba le se dika tsere ke ka ne ja mo di bonda ke ba re se ba utlwa gore ka ne de ba jela sekutulong se se ba sa hlapa matso go se na tsaba ona e mo tsere fi atana ka ba nna a ba o dire poesene ntla ga nyinya le tsole nne re ke bona poesene go a tshikuta ba le se dika tsere ke tile empa ka bujana mme wa ka hara ita ditaba tse ntle go ha ne se ka molao wa tsere ka bona ke le bohandate mo mamedi dumela magere ke bona nna wa ke iso ntate magele ha nna ke ga le tswa twa na ke ata bona e fere buso go bo be ka nnete go ga se to ga ka re nyana ata banna ba le bana ba tsalwetsa tloa mola go buso magota da ba haula ba bana tshwa ona tsela banna bana haila nta ke go utlwa ba sella go sella utlwa ngwana nna o le motho ya le shumele motho mme di shumele motho ba go bona ngwana ba ka me ke ga beso khale shona ka nnete go ma strata mo tla ma tshelo so ata nna ntse tse go ka dipeto tse di dingwe na ke bona ka khula peto se le shumele ya tlase ke se shumele motho ne tlhano ya o wena ka tsang ka moya go tse ke ka khula peto nna ke bona e tshudi ya o lona tsena khona ma khotla so ka tshelo ke a lebo hanate magele thank you better so ntate o mamedi dumela nna ngwana so ke ntate go di le fano ke le go di mara ta sitisa le pension ntate le fatse ba bona re a phela jana ba phela la o sotle ya batho ba ba etsa ke tseno ke ha kale ka le ba ka la mothama hae ke a gona le mata kwana ba batho ba ba na dielo le ne ka mastrata ke ya ba lokolo ke a le bua mme ke a le bohandate khotso Ona jalo be. Ntate. Ye la jalo be munyana manse mo la. Ntate munyane. La jalo ba doano ba kita to nyana na ngwana biduwe. Ntate. Ine jalo ba senze ba ile mo na president police staff za bona mbana jalo a o si no action agent le go sa flo na ra tshigitse mo. Hona ha hona mafu. Hona mafu le ma mo no. Ntate. Ele batla ijela kaofela. No ba tswana. Ntate. Ile ndo ba tsio, fela ya tla tla ba le fa tla le fa. A ke tla tsilo go tla ndina ha. Ke a le bohandate. Mo ba di khotso. Toma. Ntate. Yo go tla go ta mo di poso ma tla ha di. Ntate le kota. Au fela ha bona le ba su tshwago ha ba fitla magotlinga molao motho ka mong a tsula dilemo tse mashima a mabedi ntate ba tle ba tseba go baka bona se teile na tsene se ke tsala nako le nako le tene ke yona jalo ka bana ha ka ntate ya le bua mme ke a le bohandate khotso ya ntate ke fo ke di fithe ko ke fu motho bona mabitsa magago ntate lefu nne wa tsona na ke mme wa di ntho tse ngata di fetola ke taba gore dintho tse ba tsotang go ntse motho ke mo belelwa le ha sa a entse ke tswetse ba halang ka ne dintho tse di etsa wa fasta ba di thonta re tsebe go thwana ke dibiti gobane ho thwe ke ba belelwa gobane go gona molao o tla bo tlhalosa gore ke ba belelwa batho ba na dina ba etsa kitso tsena ebile ba itse ba poliseng go ntse tse ba halang ka go thone ya tsaitse empa o di mo le bona ra jang ka tlhaje ke dibiti o tlo hane ya tatu mona wa o so ka o tlisa taba eno ke dibiti ba etse ma poliseng ise dibiti empa ya la o le yone taba ke sa tsang ke la ba go motho o tshwara fatshe ha bo bebe bona bo sale bo le teng le ka go tlhalosela mogwa wa o se buile yena go le ka bana ba entseng ke tsena mo futte ona mme ka nnete re ba kopela kotlo e matla ka mogho fetisisa gobane wa elelwa go hlile ba entse ke tsena ka morero o ile ya bona ba itse ba polisi ne lo ga ba se ba itse mo ba itse ba se ba so ba khutla ba go le mo tsantse ka ntse ndate a di banga tsona tse mashuna ba di go ya o di
wa tsa ke le bone ba tla ka tsebole ga ba ka etsa jalo bane batho bana ba bona ra ba ikemisetse o tsa ditaba ba tla ikisa mapoliseng ke ba bolang ga ba ka tabola ba ikisa mapoliseng ke ba betana ka beta ba ikisa mapoliseng wa ena lo re molao o nyesile ha tseba ga ba ile mo ga ona o tswa letho ke a le watsa meja ke a le bohandate ke re itumetse mathafeng o re o tshaba le hore ke banna hoba ha hona banna ba jwalo ha hona banna ba ka etsang ditaba tsa mofuta ona mamedi e re ke fedise tsebiso ena e teng ka kwano fela ke tsebe go sutha ka kwano mme mampona pheko o kopa badiswa moqhubi le koloi ya Honda Fit e putswa ya moetso o motjha ya nomoro plata ya C ha ho letho go bontharo BCH e sale moqhubi wa yona Lebohang Mohala Thole aya mosebetsing ka yona ka la bobedi la beke e fitileng ha ho tsejwe mo a teng o qetetswe ka moqebelo hane a re o tshwerwe ke mapolisa ha le jone empa se ke a fumanwa mo dinomoro tsa moqhubi ha di arajwe ha neng di sa fumanehe ha habo ke mapoteng ha mokgatshane koloi ke cash ride e tsamaelang pakeng tsa Masego le Maputswe motho ya ka bonang koloi eo kapa ya ka tsebang Lebohang a le tse nomorong tsa 59 424 322 kapa 57 robong ha ho letho 2 137 kapa Moafrika kapa sepoleseng se haufi tsebiso e etswa ke mme Mampone Pheko mamedihle ke ha re fihla pheletsong ya hora ya ditaba ka jeno ha re bele go kopane hape nakong e tlang ha monyetla o jwalo o ntse o le teng bo mamedi ebe bo monate mananehong ohle a tlang ho latela aina phera ya phutsalatso ha ebe e tshweu khotso